Amed bajarekî mezin yê Bakurê Kurdistanê ye. Weke paytexta Bakurê welat jî tê binavkirin. Xwedî dîrokeke di seriya 10,000 salî de ye. Ji Mîtaniyan, Asûriyan, Urartuyan, Sasanî, Pers, Meddan û gelek şaristaniyan re malxweyî kiriye. Dora Amedê bi Sûran dorpêç kiriye ku ev Sûr li dûv seta Çînê ya herî gewre ye li dinyayê. Nüfusa Amedê bi tevahî di derdora 1,700,000 de ye. Farqîn, Bismil, Êgil, Licê, Erxenê jî di nav de 13 navçe li derve, 4 navçe jî di navenda Amedê de hene. Xwedî axeke gewre ye. Gelek wargehên dîrokî weke Mizgefta Mezin, Pira Malabadê, Keleha Zembilfiroş, Pira Dehderî û gelekên din di nava Sînorê Amedê de hene. Gelê Amedê bi karûbarên çandiniyê weke Gilgil, Pembû, Genim, Ce, Nîsk, Nok û bi taybetî jî bi zebeşan debara xwe dikin. Merheba. Gelê evalogirênêja mêvanên ezîz û xweşewîst temaşevanên dilovan berî herçî û hemî bi ser çav û senan rahatin. Wî bi xêr hatin berekranên me, wî bi xêr hatin berekranên Kurd Shopê, wî bi xêr hatin bernameya Gera Welat. Bernameya Gera Welat îro li paytexta dilê me li Amedê ye. Werin meydanê. Hevala ogirên hêja. Em niha li qada deriyê Çiyê. Qada deriyê Çiyê li Amedê û di dîroka Kurdistanê de xwedî ciyekî pir girîng e. Piştî avakirina Komara Tirkiyê hûn dizanin hereketekî bi navê Hereketa Azadî tê destpêkirin. Di sala 1924 da piştî girtina Xalid Begê Cibrî û Usif Ziya û piştî dardakirina wan wekî ku hûn dizanin serhildan geş dibe. Şeyh Saîd û rêhevalên xwe gelek bajar û bajarokê Kurdistanê dixin destê xwe. Lê li ser pira Abdurrahman Paşa Şeyh Saîd tê girtin û tînin Amedê. Li Amedê bi navê Dadgeha İstiklalê yan Mehkemeyên İstiklalê bi navê şanoyekî weke şanoyekî têne amade kirin û di vê dadgehê de biryara Şeyh Saîd û gelek rêhevalên wî ya dardakirinê didin. û vê qada ku hûn dibînin li qada deriyê Çiyê li vê derê Şeyh Saîd û rêhevalên wî bi darda dikin. Ev qada ku em îro lêne ew qada deriyê Çiyê ya êş û azarên Kurda ye. Mixabin. Em êdî anha digerin û nagerin em goristana kalkên xwe jî nizanin li kêderê ne. Li deriyê Çiyê ne xwediyê êş û azaran e em. Lê em li vê derê Şeyh Saîd û hemû hevalên wî bi bîr tînin. Baş e ku ew kalkê me ye. Baş e ku em neviyê wî ne û em li dû şop û rêça wî ne. Werin. Bernameya me berdewam dike. Gera Welat li Amedê berdewam e. Navê veya li Amedê çekçek e ez bawerim. Bi viya şexs bi hêza xwe wekî ew ê bar dikişînin erebeyekî taybet e û bawerim heta niha min tenê vî ewî li Amedê dîtiye. Saet xweş be. Bagêr. He barxêr baş e. Ev ya barxêr e. An jî bi navekî dinê jê re dibêjin çekçek. Selamun aleyküm. Kavet bejara. Em ji wirê derbas bûn ew der nêzîkî 20 dikan hene her 20 dikan ji li wê derê bi taybetî pêlavan boyax dikin nêzîkî 20-25 hebdezgeh hene 20-25 kes li wê derê şeveqê heta êvarê nanê xwe derdixin.
مرحبا قوت بجرا چاوی باشی سلام خیرات نه abi. سپاس کم نویتم خیر Bünyamin. Bünyamin تو چه کل ویداری کارت چیه Ulan دنیارم galiba- تونه که شیرانی دفروشی Abi, şuna Hatta- tatlıcı abi. حتی ایواری او کس تاتی دکرن Diyarbakır'ı Dufroş hediye diyemem, çey dikine Dufroşi. dufroşun abi. باشه نوی من داتلی خود زنی نوی یا چیه کرمانجی Ve şeker paraya شکر valla. پاره اویا چی اوج عینیه عینیه. اویا چیه Tulum bay abi. خلون بایا اویا چیه Ve halkari abi. حلقه Ha. یعنی خلقه Halak. باشه وانا کاوره وره 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 میگی شیرانی خواری دیگه بیا دو دقیقه قلو بیا Ona hep fıstıklıyla sarma ya abi. sarma fıstıklıya Ve de kıymak ya. Bir şey Aha. çedi be. Abi. وكده Ona fıstıklı baklavana. باقلوايا Abi ya da böyle midye. ميديا ساعات باش شيرانيه دياربكر قالك نافدارنا وصفر مشهوره دياربكر Meşhur تاكي yani. فر Burma مشهوره kadayıf oyu meşhur ha. فر باشا Kadayıf. باشا Gelen kim tatlı gelme bu falan. ساعات با مالتا وند خوازن اولنا باشا قوت بجوره بركت به دادي مرحبا دادي تشاوي باشي دشت رازي به ناويت چي داي ناوی فاطمه دايكا فاطمه افت جكرتيني وانگيا تيني دفروشي بخشتین باغچه وب خويا نوسا نه ليه هاتو تشيش باغچه ان دكري تيني الفيدري دستین و تینم دفروش تشكره دستيني تيني الفيدري دفروشي ساعات خوش به دادي تروجي چند حبج وانگيا دفروشي دياربكر الفيدري روحی پنجی حب صد حب سد حب بنجي حب چند كاري روحی از نای فرطان روجه نايف روتنجي لي روجه تو ديسا تشد بنجي حبش خوره دفروشي باشه دايت كاري نافي فاناج مرا بيجي مثلا افيا تشي اوی استرغانوتی اوی اسپناخ اوی اوا پاسیه اوا بازيه بله او اوا تولکی اوا تولكا عارف تولكا او روقای اوا خردله تولك شي روكا نه اوا نعناع نعناع. نعناع سعد اوی از خويا نانی چوچی اوا تشي نانی چوچی نان چوچی عارف يعني نان के चवीकान يعني चूचकान عارف ام دی نانی چوچی گیا کی گله کی خوشه اوا تپ جاندن یا نورمال مرد نه خو آواد خو ويكي اوي مرد خو روقا تروت اور تمام تمام داده مالتا اوا قوت بشتره برکت به استغفر خودش خاطرته گیا کی گله کی خوشه ها ابو مرحبا مرحبا سر چاوی روزا بخیر قوت چاوی بشتره دی باشی جان ته صافت تجي باشی بدی پیمش ترازی دی دروی چاونه از گله کی باشم چخاط رو کنی خوش کیلو İlem çav kuma işi diriye takrak diriye. وای ابو تو چت کیل بدر هيك تشكران يا شو بك هيك نايف روتني تشكي نايف روتني كاز بفروش بيكا. طبعا هيك اشكان يشكون دانيا ايه هيك اجري ليجي. هاي انا هيك اللي جينا آه، تجلي جي انيا اللي بدر جي. حتى تخش ليجي اني يا ما. هيك تي جندن تو تيني خلال بدر اريد تغرد تغرفوش ما. ساعتها تخش بقى ابو والله شم قندانا تقارم حتى هني حتى قلبي. اوه هذا كده درس في قال يدتينا. herkes havale مجمرات بشين كرم تقروكي ليوسا خويا واتش من بيتر لا دقار لا برد قرب. ساعتها تخش بقى تكون ابي من خير ابو ناوي مشيري. ابي شيرين سر 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 تابي مدا اوا هيك مريش كان انا ابو اوا بيچوكن دشبن اديكا اي ديكار. او ديكار يكدك. والله sanki اوا sanki düşüyor ba اديكا پر بيچوكا لا هنا باركانا. اي var kana هنا نو بارك دكي. ابو çend jure ev hene mesela vakta ku çiçik hen nu çed beşerat beşin çiçik piçki mazın debet be çiçki mazın debet be vakta hek ket navi on çiç kaveş اه دبا مريش. ere peşi çiye navi بيجي يجيب جيبك. çiçke اه تشيجي. piştre بيشتي وي دبا بارك مثلا. دبا بارك. بارك مازن دبا يقادك. piştreji dibe miriş مريش. tutek ama farkını beşin tutek عيني aynı işte عيني. Boşa. Apa malata ava be سر شعبي سر تريبه. evet beştara والله abi şabkım ya işi yani o evet tiş bu buna gerçekten maru şaştı bina. bila xude ali kariyame be Amin. malata ava be apo ما تفهم همواي ما ser serem bereket be xude kavet evde tapo ser serem ra
تماشاوان نجا ام نها دی سال دریه چینه ام نزی خانه حسن پاشانه لخانه حسن پاشا هنرمندک هجا حوالک ما لبندامه اوی ما پیشوازی بکه گرم یا لآمده جنها و شون دال خانه حسن پاشا مردم لبندامه اوی بمردم زل را بردوام بکه ورن که ورن میدانه خوش باش خیراتی برازم سلام چاوی مرا باشی مردم ابرا شو سر شو سپاس کرد روش تا شویه لا جانت سال گله کی شکو درکتی والله هما امیرو لباشار دیاربکر همو گریان امنال دری چی قل بقول گریان گله کی خوش بود از دیاربکر گلک ممنونم تشتكي اكرام تاكري كاسه نه دیجازی بدن حیران لبرج بلی چای تشتكي تنا از دزیا وانج فاند مستکن دزیا فکی دیاربکر یانجی پلان سازی تجربه هاتنه نه مردم ابرا ام گله کی دیاربکر گریان از خوازم جوی دمشون دا تو دیاربکر یا خو آمد آخر به ما بدی نصیب آمد آخر باشه سر هر از فرقینی مزنا آمدی سر هر دو سر چاوت سر گلابه اول نو مردم زل جوی دمشون دا میوان منه امی برنامه جوی ساعتشون و مردم را بردوام بکن مردم زل هنرمند موزیکشنه و ده همان دم دشی کاری ورگره و بهتر به اردنگاری رجی علاقه در سر اردنگاری اولاد گل کارو خباتین وی ین تایبتنه امی چای خو بخون و پشتر باغ و برج و باغین آمده بگردن سر چاوت سر گلابه دست خوش سپاس مالا تایبت مندیه کی وی کاری هیا گلو دیاربکر بهتر دما کو چای تنین لیمون لبره اره او جبو که تدی تانسیون مانسیون انسان جه حسابی ویجید که ساعت خوش وسا پرچه گیتینن یعنی تو بو خازینه خوازی تینن ساعت خوش ترجیح تا تو کار بینی پر باشه مردم ابرا امنهال خانه حسن پاشانه اره درباره و خانه ده چی زن براستی درباره و خانه ده اوه کی بربچافتنه یعنی نت آگاهیه کی گورا ساله معروف بدتنه لی به دست حسن پاشا کبرا بنگهی ناتیه لیخستن و دو رجی او کسی که کتیه خوینا گلک کردان به ناو خالد بن ولید لنسر ناوی وی هاتیه لیزده کرن و پر باشه کل آمده دیسا بوی ناوی نای ناسین و داره لور قاطع بنی اوه جیه کاروانان دما حسب وان جیه تولا حسب وان هی قاطع بنی نها وقت پرتوخانه تبکار آنین دیسازی خوارنگه فلان جی هنه و لور جی وقت ناوندی و قاطع جورجی وقت جیه تاشته لور جیه وقت چای و بطلانه انسانی کوتنه آمده به دیتنا لور ناچن و ناگرن یعنی لور جی یک جیه که زیارتمان تنه آمده محقق سری دادنه یک جوان جیانه بکی ماسی 1500 سال دیروکا خانه حسن پاشا بگومان دبست زیاده تر بجی چونکه دربار دیروکی در نت اوه کی تنه چاوکانی یکی وسط زلال تنه جبر ویجی لی وکی تگوتی یعنی او قصا دم زیاده تر جی احتمالی کی زیاده امنها درکونی کی درجی جیوار دنجی ام بواب دناناسین پر باشه از کیف خوش دبم جبر کو ادزانم آمد خودی دیروکی که 1000 ساله یعنی برجنوی کلهنوی مزگفتنوی دیرنوی خاننوی خودی دیروکی که گله کرناره و وکی کو تگوتن پایتختا دلمه اره ورم هر میدان هر سر evder peşiya mizgefta mazine veki binave ulu cami tezanin mizgefta mazine ev jî di wexta Hazreti Ömer'da ve gavek kilise bû dêr bûn piştre kirine evê kir camî ez dixwazim bîranînekî xwe bêjim ka kerem ke wê salê ji Rewanê Ermenistanê
Miraz Cemal hat, yek ji editörü rojname Rıya Teze. Beli. Ez buyur hatım ehvaltı kir em derbasê mizgeftê bûn hundirê mizgeftê da dua kir. Em jî re got apê miraz tu ne Müslümanî êca te çima te dua kir got birayê min got ev der ciyê baweriya însanan e. Li vir dêr be jî mizgeft be jî keşîşxane be jî ev der ciyê îbadetê ye ciyê baweriya însan got baweriya xwe têne vê derê دوی چارچوبه دا گم اکر راستی از حیر و محیر امام یعنی راست تو زنی مردم برا اول جامعه مزن انجی بناوی یک کجرات بیشن مزگفت مزن اونو جامعه کو لدیار بکر بهترته بنا کردن باش کرم کی ستونه اوه ستونه وی کفرین مرمرن ستونه جیر مرمرن ev hemû bi destan hatine çekirin. Destan hatine çekirin. Yani evana ne evinin yani ne embejin teknoloji peşketiye haceteki kar anine amurek kar anine bile insana bi destan çekirin. Ev kevrin kul seri nexşane u kevrin ku dibêjî bikir yani ev kevrin ku betir mirov dikare bir hoje li ser nivîs û nexşan binexşîn. Kevra meye. Ere. Kevrin meye. Kevra meye. Paw peyvekî pir xweş. Kevra meye. Eja etxwazim li vir evekî jî heye ez wî jî nîşan bidim. Ve kevra dema bi ev dibêjin kevra misalatê. Ev yek jiwan e di ser dema berê da li vir hatiye bikar anîn. Sam nêzik jî bibin kî eve kevra evê li ser vê cenaze şûştine. İnsanê mirî şûştine. Her wiha li ev jî ji berê ve heye ne? Anha li mizgeften anha wekî yapayî ku dibin çêkirî. Naxêr. Ev kevir bi dîroka xwe jî kevrekî kevnare bi qasî a mizgeftê kevnare. Li vir jî saeta mesela saet ez pir mereq dikim biraz. Saeta rojê zî em saatek li vê derê behs dikirin. Eca saet jî li gor berî wextan belkî tu jî dizanî dema em diçûn ber pezan ber karikan me darik diçikiland me siyah xwe dijmar an jî me qible û ewa xwe bi siyê evet kir êca ev jî li gora viya sîlkî ji alî be li gor wî jî ti saetê jî zanî yani berê varê ya tiştî nîvro li gorî tavê ye em weke zarok me bi siya xwe demê wextê ji ev derdixistin ev jî saeta rojê ye bi boneya siyê meriv eyara wextê û demê bi viya dike li gorî tavê mirov alivî ewî hesinî wî demirî din here û eyara wî tê ku derê meriv dizane ji xwe rojekî di roj tu bişopînî tu roja siyan tu dizanî êdî dem çi wexte saeta te xweş em hinkî derbasê alî hundirê mizgeftê jî bibin gelek insanan li vir îbadeta xwe kirine insanê xrîstiyan li vir îbadeta xwe kirine dengê çanê li vir hatiye bîstin îro wekî mizgefta Silmanan tê bikarin di demên borî da jî li vir wek ciyê ayînê bûn dêra ciyê ayînê bûn yani mizgefta herî mezin Amedê lê dibînî yani nexşeyên bê hempa li serin ev kevrên mezin çawa li gor teknolojiya wê demê çawa danî mesela tabii dema em hûrgulî dibin di demê borî da çawa pêkateyên çêkireyên bi vî rengî hene bi aqilê me ne însanê wê demê îro ji gorê rabin me jî bidînin dema îro bidînin ew jî bawer nekin bêjî ev çi ye me çawa çêkirî bifikir qemera li hember me ye bifikir em hatine li vir danasîna li vir dikin belkî şikil û şemaya me jî ji wan cida ye yani dünya jî wisa ye başa gero geşta me bira li Sûran berdewam be baş keremkê heval no em li mizgefta mezin bûn li mizgefta ku dibêjin Ulu Camî li navenda derê çi ye li navenda Diyarbekir li navenda Amedê em ên hejî ber bi bircên Amedê ve biçin werin meydanê
تو کیجان کبری ولات مراکی ایشه کی جد بجقه مخابن آزاره کی جد بجقه دبکو کسورن لوی مناره چارلینگ بنی هیرن دیرو ککته که بیراوان کبرین 1000 ساله نه هلبت لدما کو اس مناره چارلینگ دبینم طاهر الچیت که بیرامن هزار رحمه لگوراته طاهر الچی لبکو سیدای جگر خوین دبیجه کاری ما کردا اوه خبات و کیف و شره گرامه آمده بردوامه ev jî wekî ev ye wekî tunel hatiye çêkirin ev ji kevrên sanki kevrên kukirine fırınê ya evana fırınkirî ev kevrên ku Türk jê re dibêje ya kiremît erê ew di tenduran da hatine sincirandin ew jî navê xweş kevra kir digire çünkü ew jî qelse belê mesela vay li vir heye wekî nîşan bidim ev jî ji bo şekilgirtinê guncan e yani tabii li gor wê wextê dema mer mêze dike ev çêkerên wisa bi heybet kî meriv îro bi qelemê bi pênûsê nikare çê bike ev insana bi kevran wî tişî dane ser morcemê bira wekî ew çend metre bilindbûna sed yani ev bircên Amedê bilindbûna wan ew wî çawa hektarîn derbarê wî teknîkî ew diguhere heta 15-20 metreyan jî bilind dibe hin ciyan û ferahî jî 3-4 metre hetanî 5 metran jî dibe yani ferahiyan wan be Sani biraca neha em li ser Sûrên Amedê ne û li pêşema wek ta got ew baxçeyên Hewselê hene baxçeyê Hewselê hene ev derece hettanî li dora Diyarbekir yan jî li viya li heta dora Diyarbekir hemû avan Sûrana dor pêç kiriye. Ji xwe ev jî heye bi şiklê masî teşedane Sûrê Amedê wisa çêkirine jiyê Kralê Serdemîn jî li alî derê çiyê ye Eca li vir birca keçikan heye wisan li pişme xuya dike ji birca keçikan wê da baxçeyên Hewselê ji pira dehderî bigir hetanî Fîsqeya kî Fîsqeya jî navê xwe ji Fîsa licê digire çünkü xwecihiyên Fîsê koçî wê derê kirin ew nav lê hatiye kirin wekî dinê di baxçê Hewselê da çandiniya gelek zerzewatan jî tê kirin bi taybet zerzewatên zivistanê evê şînayîne falan Baxdanûsê, Nanê, Roqayê, Rîhan be û nanê çûçê be û her wiha ewan tiştana bêtir têne çandin hemû li wirê diçînin û derdixin bazara Diyarbekir ne wisa bazara Amedê erê tiştekî dijî ye ez dixwazim bi we re parve bikim li baxçeyên Hewselê çanda karkeriyê jî heye ew kesên ku diçin eşêfvaniyê li wir dikin an jî berhevkariya karên ziraî de dixebitin erê dixebitin wê demê xortekî masîvan bi navê Delîl û qîzikekî ku dikarên giyan da dixebite dildarê hev dibin êca malbata qîzikê nerazîbûna xwe ji qîzikê re nîşan qîzik dibêje berçem diçûme benîştê xwe dicûme dayê sûcê min çi ye xelq aşiqê min biye yani Delîl aşiqê min biye ka ez çivku çi sûcê me ew jî lêstika Amedê ya Delîl o çîroka bingeha wî jûr tê me xwest ew jî em were parve bikin mordemê bira malata ava be gelek şad bûm tu tevlî bernameya min bûyî te Ameda rengîn paytexta dilê me gelekî xweş bi me da nas kirin ji ber ku rê û dirbên me gelekin em ê gav bi gav gund bi gund belkî bajar bi bajar li Bakurê Kurdistanê bigerin bernameya me ya gera welat ew hemû Bakurê Kurdistanê bigere ez ê xatir ji te bixwazim û ez ê bi xwe biçim pira
دهدری دسر پرا دهدری دزه درباس ببم هرم باشارکی دن یه باکوری Ez jî کردستان wekî mordem zel li ser navê xwe û li ser navê hemû welatiyên Amedê spasiya we dikim ji were serkeftin dibêjim bernameyekî têr tije bûn Malata ava be. jî em jî kêfxweş bûn bi hatina we bi hêviya demekî din. سرسری من آتی هر دو چاویم. سرچاویم را براجم سرچاویم. روزا تا خوش ببینید Ya te خوشیه jî. سرسری Sen baş. ها اول اوگرین جا میوانین عزیز ام هدی هاتن داویا برنامه خو لی مخواست کو ام لسر پرا دهدری خاطر جوا بخوازن نها لعالیه کی من وکی کو هندنرن لدوی چم دیجله وارگهن خوارن و خوارن هاتن آماده کرن لویالیجی ام نها لسر چم دیجله و اف در پرا دهدری آن ناوی کی دنجی لی دکن دبیشن پرا فارقینه پرا دریه فارقینه جباجار آمده تن بسر وی پره و درباست بن و بر به فارقینه و دچن فارقین نافچه کی آمده ج فارقین شون دایدی هرما خرزان دست پید که و یکی گم گوت بخابنم جاره کی دنجی هاتن داویا برنامه خو ل عالیه دجی وند بینن او درجی گره چل سوارای و ام لسر چمه دیجلینه نها ادبشم حتی جاره کدن حتی برنامه کدن بمینن به خیر و خوشیه ده امی بر به باجاره کی باکوری دل خو باکوری کردستانی و بمشن خاطره و